Palmer come here sir balls na na ho our form ye pa anya say our form say ebia ade no ankwani nembom no sanka ebia ye ba be ye na bia beti so we na win ye ba ya te say bia 44% and ebia le no Messi anya ebia Cristiano Ronaldo our 73% intino bebia etete atasa ebia Cristiano Ronaldo benya na sele no Messi benya radio Osman Dembele ani Lamine Yamal dia no yansa da hu ni sa ade betini na satanu a no obi adim da winner ana say league bi anya ma enti ana do me de kwase so a killing Mbappe ana teso nya ya beta me pato de te da bi o we no ayesa Osman Dembele ana teso nya beta killing Mbappe I one of the few players in a many times abante na ko na utimi say ebi o be ho kakra otimi ba bated na wa call for na wa samba ni ade but when in first 2017 abapim 2025 we no pato anu ade de Mbappe toso so na ya ade kakra 2017 Mbappe enya the 7th position 2018 waba betoso 9 2019 waba 6th position 2021 oko 9th position 2022 wabetoso nsia ana 2023 wabetoso miensa 2024 wasako netibiem oko toso 6th ana fe 2025 killing Mbappe aba betoso so nti Mbappe de utimusa abiano waya headamfa entim anu ya killing Mbappe reporter efina kati adi eba na anu amokwaye Ballon d'Or amaya ne de no Barcelona abaya ne din enso adi antenna bomate wono na onu enso enyaya na sabaya we on 3 occasions which means anya nyina ya kama adi amabaya no 2023 woni Lionel Messi na de antenna enso no adi manager na afa ya ba 2024 anso woni Rodrigo Cascante na de ana afa 2025 obi etime ande anso aya antenna bomate ya woni Osman Dembele anso baba jinti wutimi sabaya ne de manager ne de waya campaign ho obi ansa da ane ne nte anso sa Ballon d'Or ni tiemu na anu da oje ode nkoma kakra atuja tasa na ni ade pa na anya bete so in 3 occasions ye baba this podium na ye bo udin sa wonu ade in fact about body and time ye oka say the teammate na fe ni team Barcelona bobo ko the Spanish national team supporter o me di man na tasa ama bribia no ye ba na tase wetimi ababa dintino wodo mu nyina sebera oso wasamka ani ebisansa na asembe na abaya no waka oso omom same manager ne accord ma Osman Dembele wasim anu ne ye ana afa wohwa yenya player bi atese Hafinya yenya obi atese Lamine Yamal atese mu nyina greatest players witimi sa Ballon d'Or no mu wo mu ani ade bera amesa ya kadi pa ba ko a o punu neti ayeso no ne ye kan ho asem ye pa ani ebisansa ni pabeno so anum aye Pedri aye Gonzalez also come obi atase say Pedri no as you pay attention to Pedri because Pedri born no but massa anya just by a fluke about the born on ni boy pa anti sanka ya ka Ballon d'Or ni ebubo dina nka on your expect say wo mo imagine de mo deserve so mo gide better player bi ase e kan ho asem ye and so Pedri Gonzalez Pedri another me baba ya so we ka to say Pedri Gonzalez say on the individual accolades na nya de say on nani cho the individual na won kwa woche enimonyam ne ante ono o header hwe de o header ma baso na ya say wo be di UEFA Champions League ni adenti de abaya isema o kan de ano dia ene no me pato efidimo anso eba wo dwumade so na no pay mika che kakra de ma Lamine Yamal another wonya award ba code na award onya no ano anso Copa Trofeo de ayade man koda na no na abante no anso enya ya otimi sanema anso kama ye pa adema abante no ene oko Spain wonom ayakoda 18 years na abante no anso enya 21 goals ana tesa akoda na say 25 assists ana akoda na yenti under review witimi sanema nyina kama adema Lamine Yamal say Copa Trofeo no wono sum ebetimi ate afenso no abanom Gedmula trophy na no top scorer ana ya ta adema no anem Victor Jokeres wono na tesa ko adema masa entina to na koda no praduma ye pa and tell na player Victor
Toronto Jokers one so onyane de ho eba ne court wo ye adwuma pa dia Ballon d'Or no de no anu ekod ma Luis Enrique Paris Saint-Germain team no wo do mu pa adwuma ye pa ana afa Gelidi Donnarumma one so no eba no goalkeeper jana best goalkeeper of the year no anu eko eda magigi Donnarumma nti one so na wo de no ada onya no but akaze pa ne dia anu aye Dembu so Osman Dembele one na chasa wonya aye kaze pa no ene no ada na chasa ene wonyam se no enye nze kwa na Osman Dembele kasapi anano pay mekete kaka the man run Osman Dembele asi yankamo bianta sa odi asida ade makura ya wu ni efiri so esansa support o media man no ana face France man nyina wo so ni neighborhood wa hu no sere no ne bobom eba eboa di nyina no kwa na oda wase na face wa wo boy e man football career dia o twam kwa wo so akoda we de date obeye obi odin bobo pa onu say no wada wase ana fe wa na kate so Osman ko ye hu ne bobo no fan ko ba bia oda wase sa de ni nyina na abo no ama ene Ballon d'Or no wa ba bedu bempeso a ene wono so atima ba beji bi offense no wata Barcelona force ye pa because ni football also say ni dream club na Barcelona oko Barcelona oboya ansa no ba PS ni ade enti ano say no oda Barcelona force ade ba ko ha adwene yesa onya injua na ama for efisa ne football career ne kwa ansa ba so back na wa ba be laughing stock obi ase no say player ne football aba na bi ya onum Osman Dembele ni nyina wotimi akani nyina say mani waba begina this podium na wetimi ante aye Ballon d'Or na ade na yade na ni enso ade pa kwabna obi ya ana wasa asese oda na busuafo na se na awona ade branch ni su ne aba edo wasa ase bebe no so obeda aye ne maami ase pa se wata na chi ama adwuma ni nyina aye kama ade ma na afe wasa asese wasi obeda ne bras nti obo ni bradi pepe na kwabna afe su ne esa asese eba Osman Dembele tini so pa esaza invade wase o mabwa ni ye pa sanyo mu anka ba bia wadwi anka ono so entimi no honti no ani Osman Dembele Dembu sano Ballon d'Or na sia de tota atasana no pa ye de kaka ade da wodade teammate na se aye PSG entertainment na ane ne coach oda na se ateso mu nyina aba man football career kwanim kwabna wansa sabi ba ma de se wo wa na se ni monyam se ba adu se wo hiri na ni monyam no gini ye pao enkanka se wawari oba no ho efe ewe no okwa na wankasa pese obi ehu no edu Osman Dembele ene wagini ye pepepe ne Ballon d'Or ekura ne kama ana ofe ne wife se ba na enkofo ni nya bi nka ba memfo anu eneja enkofo tofo ba wiso bo ha enya de ombetwa ade etia obeda so boyi anti kwabna pepepe ana tasa ne wife anso about that tasa one ne wife so etwa bi na tasa ne bai anso bonten kama nti kwabna akola we say no wonyini ba nyina mfia no de otumi se obi hunu popo because abia dada setina we hunu da nti eno aso enkoma kakra ni Osman Dembele efina kati ade babada mamemfa Ballon d'Or no ranking mra mamenye na up to 10 na who players in position obi etoso me pato Osman Dembele medical katoso no na teso odinkan Lamine Yamal na etoso ni no Vitinha ana etoso mi ansa ena no branta ni de Mohamed Salah enum Hafinya ana fe insia ya Ashraf Hakimi kiri ni Mbappe atoso so ana Cole Palmer atoso enwatwe enkono Gianni Donnarumma ana fe edu ensom Nuno Mendes Tavares enti we the top 10 ranking ewo Ballon d'Or me na no pe no ya de kakra ensom ade damamen safety kitwa bi mesa bania ba bedi Ballon d'Or ko bakobna sa Tony Madu ko play obeka ya me ba beka to say Chelsea ye the player mo na player ye play odi mu a na di plaka no see him the same thing obeka na no Madu ko me ka to say ya ka ten so ko no ko ye adwuma no fama when you see a 2 months report amete and say 2 months ana abranta de dia no madoke ne hu ebeto no enti Arsenal fa nya boka said the same price na 50 mu ho any 60 50 mu ho and e ma Manchester United na we so no ye to ni 60 and e di 8 bi 30 e di ma mu tutu bi na keka kwa ni ma ni gina 2 months kwa nya ma yes we pra na obeba be 2 months time ana tesa abranta de tima banti se no kokobo ni ba club bia wo to
Chelsea player na Premier League nim kwande ya ni Chelsea nkasa ye awe ya be se ergaune na chuza die di people be de be okoro timi je goes di bi enti koman kakra ni a na no pe no ya di kakra enso adi edawo shawo so na mamini Chelsea koman kakra said Manchester omubo Grimsby Manchester nkofu eche Manchester yo mu popra yanso ya ni Lincoln City na ebo ade ko bi say go coach say na goalkeeper afi we de ne be man na so atemu wa Canada da na nya say e bia jage so no man na go prosim dada what one about na kwa Canada say oh no Premier League no na obenya biada na afi Champions League no obenya biada ana afi other competitions so obenya biada dada nti anya say bia obi akwakodi record nti no ana odini tam nti no ani ya reporter eba ewodwumade so na no pe no ya de kwakra enso edida kwa na fafam fama me bia obi se da hu station no tie no ma homu station no mu tie na ha say na wutie Nhyira FM 104.5 and we are done. Enti utie o radio sana wa hu se ha say ana ade no nso edadna me pato Anto Maresca Yakobi san sa na ni team na si Chabanta de din team Chalova na Fetosen adela bia yo obero tete o ma na obebenti amanta na ana to so o mu deserve rest esansa amanta no ma bre pa bo ma bo ani ajade wu ha wu behia so betima rest o mo amana enti ene game no wu se arasi aye Chaloba ana Fetos na me ma de no enso enya wan na kwabna reporter men se kam say ene possible say ye benya Abanta de dinadi Jos a champion ana fe Ghana to be start Abanta de din adi Andre Santos be start ana fe Chelsea awa akoda ni din adi ayasim Mahoka enso ho akoda no ball no onim ni boye pa wan say Magu yasa Abanta no or a cup tied player ya kana sa football ma kwabna in the same competition when dem say player no ebia wabo edi ama team new in the same competition abasa wonso ntimi yusu esa player no and gwabna de Chelsea ntimi yusu Magu reporter mensaka esa sim no so likely zebia obetuma agina che ho edi ama Chelsea enkoma kakra na mamelami Yamal papa na meni nkoma kakra kwabna Lami Yamal papa say ade na enye robbery se ne ebia obi tietie so o ma robbery Lami Yamal kwabna o se enye robbery one day o hu se moral harm to human being was there no kind of robbery kwa enye de e ma de ni hu was it o mo ye Lami Yamal no ada no moral harm to human being ene ya de o ma ye de tia ne ba no na wo kam obi atare se ne ba na asase so obi eni wo ni bobo e de tia ne ba na ball ne bo pa de player be no so ho ni bobo e de tia Lami Yamal se nya se bia ne benti ana teso kana sa wase wiase ya ka se player bi pa ni bobo masa akoda no ni bobo ye pa wo we no tesa ade de very strange aye strange na tesa happen na papa tim sa de na ha pa wase ye strange sa ya koya Ballon d'Or na ne be wo ho enkete ko sa akoda be no park so anya sam ketwa na ye so de na mai body so mema body so Lami Yamal na asa fans na ya Ballon d'Or for no mewu a o mo de ade ne komo Osman Dembele na wase ade ne ha adwene ye pa na wase ogidi ye pa se wase referee bi eni ho atese obe contest ne ba no se eya abato obi eni ho entenke ko ye bibia na nke ya abato ase magina edem fifi no obi ame ne ba nti no in fact ade ande wase aye ne ye pa enum aye Lami Yamal ne papa enkoba kako no so ade tudwana ne ma so akasa ne ma sa ade aye won ye pa se mode hafinya be kwakoto 5 se you rank ne eba na yase obi anka eso je Ballon d'Or na mode hafinya ekotu ni makwabna wose nde nya mieni ni wadune ho antiase player uko baso na basa fo na nkasa efiri se hafinya ebobo ana se ni impact e baso na mu no huge ade chen Lami Yamal na kwabna ma na ntoso na impa na se miensa bi nkanka wodi na kwakoto zunum wose ade ne ha adwene ye panti eno ye de Lami Yamal papa ewie no de nema enso ade eba me pato Osman Dembele so killing Mbappe on Instagram and also ade aba say bro you deserve it 100 times and team
ɔno nso no ɛbɔ abrante no ase ane ɛwu sɛ the goat no ankasa nso ɛba bɛtwerɛ kakra hɔ ɛno ɛyɛ Lionel Messi ɛnso Lionel Messi nso no bɛbɔ abrante no so ɛbɛbɔ naba so congratulations no ade ma abrante no ɛnti ano yɛ kɔmɔ kakra nso a ɛtɔdwa na ɛma no nso deɛ no ɛma no coach of the year no ɛkɔ ɛde ma England ɔmo ma yɛ no head coach maame a ne din ɛde ɛyɛ Sarina ɛyɛ Wigman ɔno na ɛma no coach no ɔno nso ɔmo de ma no afei Chelsea nso yɛ nyaba ɛnum ayɛ Hannah Hampton kwabena Chelsea maya ne goalkeeper na fe England team no goalkeeper wɔn nso Yasin trophy no wɔn nso na kyerɛ sɛ ɛkɔyɛ ɛde man no wɔn hyehyɛ ahodoɔ so ɛnti nkɔmɔ kakra ne na yɛsi the next Ballon d'Or no yɛsi ɛyɛ between Lamine Yamal ne Kylian Mbappe buntie ne yɛ the next Ballon d'Or yɛsi ɛyɛ between Lamine Yamal ana Kylian Mbappe nti adeɛ na ɛyɛ nwia mu kwa no ɛno nso asase nti ɛho nkɔmɔ kakra ne na Kudus Mohammed kwabena yaso ko top 5 European leagues na player eba ne ntwe take ons mame ye ne take ons because dribbles no ho ana take ons no so ho eba ne take ons kwabena yase ono na top ewo main top 5 major European leagues no ono na top anti wo di Bundesliga na wo di Premier League ba na wo fa Champions League wo di French League an ba na wo di Spanish league no so ba kwabena player take ons wa ya de pa no Kudus Mohammed 19 anya sa brante na obi ameno antim ano so kakra no ada Ballon d'Or no koso no so de kakra wonya sa kwabra nka we se na nka nesia se de oye de nka Ballon d'Or no so betimi abamu se Kudus Mohammed sa se woye to so se ya Ballon d'Or na so no so timi pie mu na bibia so kamanti anka ebia first 10 na nka ne din abase ya anka timi aboa anka timi aboa nti nsɛm ni nyina no bibie ni wode a baby samede a misusu sɛ yɛmfa nkɔfa ma so nsɛm no ɛmfɛnsia but the story de ye pa sɛ Lamine Yamal papa sɛ the greatest you can say harm at sɛ eba moral harm mami yuso ne bluff no or say moral harm to any human being ana omode aye ne baniti no ne story ɛwɔ a emu yɛ dupa enti no media sia nim sɛ bibia ne akyi dia. Okay. Bibia nhyɛ nyo ye ba minim sɛ fifi Manfred ne ayala ba. Definitely ye bɛhwɛ Ballon d'Or no. Na ya hwɛ the controversies and then the major talking point you know. Ebi ye de sisi na raise Lamine Yamal papa asema okay. Then the top 10. Brand Professor Rafinha koto so 5 no. Ebi sɛ that's how brand say upuni ade na. Na nka o pe the laughing na it should be Rafinha. Because even Barca for no crowd feel say Rafinha numbers no because of Lamine Yamal age ni ne ball na nti no man to ban for the no then na Barca for no crowd to me I think at least Rafinha no crowd to me anya de ne de ankonto so third but some Vitinha ne Salah be san ho de aban for say debi and over to you to sa controversy name the major talking point di na no Minimisa Yala and Fifi Bar, of course, you be room na Eddie and Common Akosi, Yanasi, Father on the pay, why a Juma pa, that's it.